Oh. So guys, we just missed a train, guys. So hi guys, good morning and welcome back to my another video. Kadom, kadobe panda. So guys, this is Meghalaya Krabi. So non niltum kadam ji, mande kiwang ji ke Krabi Anglong. So guys, kini niltum Krabi Anglong kadam po. That's a journey. Dak Kyang pen. Krabi Anglong nang le rock ana journey nam klang po. Train men se bang ji pot dai. Niltum ga be jang ping la lang the pe yo. Niltum ma tha ke anarlo mate aneng mitu a train se dunyi pu bonda podunde lor kom ate non da 11 aparlo la pen train ge 12:45 kasi ko sone lang dena ajata yang se non gari long prap jing mate podunda hai prap pre pada sin da lo kasi nang bom guys đây. So I'm coming to Krabi Anglong, my dear Krabi people. So don't come down again gari thap lo la pen nang kam kyam man ke bar lo Harvey Jang Pig. Now that is Harvey Jang Pig. No, but the crane, but just the train get to phone that high. Mình biết train sẽ nâng khóc của họ. Mình kéo ấy thì là đào hơn nên tụi mình thi năng đun bảo người bị này hormone hortaran đã bị choi đã đào là bang cái nên tụi police station đó. Rồi guys, mau na update pun bom po deh. So Jonathan labang ke Izenta Hills Malidor po arong Krabi arong la last lo Assam border aray rong la Malidor Izenta Hills bu Krabi tum se do labang ke penho pu side bang ke Assam lo puri la guys non bang ke to Assam kilut la Halo, ada long bang ke ahoy le bang ke so guys tum there ping la non se station bang le lang border post station long a train bang ke 3 o'clock train man san tum chin da le non bang ke kan 3 apart lo la lang da na guys so san ni there la yo lang le station ke Murid kong pa mele so san train lang ne abne adun that tik lo So guys, we just missed a train, guys. Niltum train mang hedi. Dunong dalo non 3 o'clock train mang ke. Ate niltum wang dar chal. Hello guys, aprang man book bidam tidi. Las non on the spot niltum mang ke ticket ke NG palam hai monta long dalo. So da pan lo pining din niltum train aku. Next train ke kidum thi ke. Next train mang ke 8 dalo bon. Asla so train sing hong po niltum dunong le lo. So guys, good morning. Your non mang ke adapt kan lo patu winil tu mat kibang train mang ke nil tu ada video bang ni samar medalo athe nil tum la pick athe nil tum sit long there ene se general se ngidun la si sit long le thang long le long thak se ni nang lo. So guys, non nil tum lamding se do lamding ban ticket khan alo lamding to the full ticket se khan nil tum ana pora ne 7 o'clock train lom sen nil tum mane passenger train masa nil tum di phone ke bang pe lo ni lai long se lam to ji. Rồi guys, nang lang mo mai tapi mana tu claim ji tapi perman si bang malam kelang man badai okay Allah so train man lor kami nil tum tami passenger train ban bang ada perang majo nak station lang ta menit komrem mon sahap pu asaj bang ke do ha pu bang sap kom hoy. So alright guys, nan man nil tum landing fa war lang sudah yo tapi non ekta train mang ke torbom le yo namom lo baju ben sekitam ni. So guys, nil tu train mang ke muan te dam ji. Kalau guys non mang hong nang po. Non 7 kalde 8 alom de nil tum da my destination le po
guys, landing station Hawar ke yo. So pilih bang ni tum difu ang di fu dah bang je mantra na. Komen tu dong bang ni penap dek ni penap dek sini lah bang sini pilih. Asal bang dah aku ana video dah smart ko deh. Train ke lama lah yo. Masa train man si wang pon ni tum difu. Passenger train on 7 o'clock lam bar po. 8 o'clock lam dah ni tum nang late po. So guys, finally ni tum demang kan late chilo, non bang ni tum train kan langsung ke lo. Train mata nil tum phi se kesang lang non. Passenger train penang masih dia London ke along sang ya non bang dah bom le. So don't non bang ke ni lai lung sudah lo. Kalau non bang ke ham macam dam tepuk lo non thor lang nam dam nó him cái nam dam smart do ini non kidan je basi punya vlog selan chalo next vlog mau chrom na next vlog ke difu vlog se bana ko hello